Dobro, stigu je i taj moment, vreme je da odemo i da proverimo šta kaže laboratorija. Eno ga i moj komšija koga sve mrzi nešto ovih dana. Gde si komšo, vidim ne mrzite, a? Ej, ne da me ne mrzi, brate, nego sam bolje nego ikad, brate. Dobre, brate, to. Imaš nešto? Idem, brate, da dam krv, da proverimo zdravlje, krvnu sliku, hormone, ovo, ono. Ti prvi jutarnji, a? Pa prvi jutarnji, malo kasni, mali. Dobre, dobro. To je u principu to. Čekamo da stigne mail sa rezultatima. Ispada da rezultati neće tako brzo. Za hormone sam znao da neće brzo, znači na njih čekat ćemo par dana sigurno. Ali baš mi interesovalo šta je sa lipidima i šećerom pre svega, ali dobro, ništa, sačekat ćemo malo i to. To jest ja ću da čekam, a vi ćete to vidjeti upravo sad. Konačno, evo rezultata nalaza, to jest da prođemo kroz njih, napokon imam uvid u to u kakvom mi je stanju organizam, kao i prošle godine za kad sam to provjeravao za 8. mart, odnosno 8.3. Još sam bio u masi, ručkalo se najnormalnije. Prva stavka znači glukoza u identično 5,6 šta je ovo, milimola po litru, mikromola, ko zna, znači nisam još uvijek naučio da tumačim to do kraja ove mere. Urea kreatinin, to je još i dobro, s obzirom da znamo da urea kreatinin znaju da budu malo naviše, ali ok, urea definitivno uvijek bude više nego kreatinin. Kod naravno sportista i ljudi koji se baš naprežu puno i naravno puno jedu, puno proteina jedu. Bilirubin, blago povećan, isti razlog maltene, holesterol, to smo već došli do onog najbitnijeg. Holesterol, vrhunski. Ove godine još bolji nego prošle godine je bio holesterol, dobar holesterol, odnosno HDL malo niži, dok je LDL, odnosno loš holesterol bio malo viši. Sada je HDL dosta dobar, baš dobar, dok je LDL u totalnoj kontroli. Trigliceridi, evo vidite, bitno je manje od 2,3 i to isto pod kontrolom. Trigliceridi, odnosno glavna gradivna komponenta ćelije sala. Ovo je naravno iz krvi. Aldosteron, enzimi jetre naravno povećani zbog ovoga stresa, treninga. Naravno nisam pravio nikakve pauze treninga, samo sam napravio dobar fasting prethodni dan. Stižemo do hormona TSH, odnosno thyroid stimulating hormon, odnosno hormon koji stimuliše štitnu žlezdu, odnosno tiroidnu žlezdu. Ovi su ga preveli stimulirajući hormon, kako god. Blago povećan. Po tumačenju mog ortaka Darka, vrlo edukovanog momka. Objašnjenje je definitivno to što sam jako, ne dugo, ali u ovako malo agresivnoj pripremi bio, jako puno radim, izbalansiran unos nutrijenata, definitivno onih energetskih, pre svega hidrati i masti, što ume da rezultira ubrzanijim radom štitne žlezde. Znači ovaj hormon luči hipotalamus koji jednostavno detektuje koja žlezda koja treba više, odnosno manje da radi.
u situacijama kada se nađete kao što sam ja, ali dijeta, jaki treninzi, puno kardija, puno stresa. Jednostavno pod tim okolnostima definitivno hipotalamus drma malo jače štitnu žlezdu koja kasnije izbacuje hormone T4, slobodni tiroksin, koji se konvertuju u T3, odnosno onaj aktivni tiroidni hormon koji zapravo diktira naš metabolizam. Ovdje ga nemam, rekli su mi da nema potrebe da ga vadim, jako sam ja hteo. Pause. Tako da, znači, moglo bi se reći da štitna žlezda i funkcija njena je i dalje optimalna. Međutim, ako se ovo nastavi i hipotalamus nastavi baš puno da drnda i stimuliše štitnu žlezdu, ona će jednostavno u jednom momentu previše tiroidnih hormona da izbaci, što će poslati negativan feedback, odnosno negativni signal hipotalamusu, i on će onda početi polako, ali sigurno da je gasi. I onda dolazi do metabolic damage, do tog oštećenja metabolizma. Može da se desi kod ekstremno loših dijeta i predugih dijeta. Znači, dijeta gdje se ne jede skoro pa ništa, bukvalno kod izgladnjivanja. Može da se oporavi relativno lako, ono što trebate da uradite kada da jedete. Žene imaju veći problem i teži posao da vrate upravo ove hormone na optimum i funkciju tih žlezdi. Mi možemo da prođemo sa relativno lako, ali opet, vidjevši ovo i na Darkov savjet, bi trebalo da napravim blagu pauzu i na vreme sam ušao u održavanje i taj neki mali reverse dieting, prihranjivanje solidno. Trebam još malo da smanjim taj kardio i nivoje stresa kroz koje prolazim kroz brutalne treninge, vrlo malo, da vidim kako će to da se odrazi na figuru, da bi mogao da resetujem sve pred naredno davanje gasa i onu pravu pripremu. Znači, pričamo koji je to mjesec, avgust, 8. mjesec, znači tad kreće ono ozbiljno i tu bi morao da imam perfektan organizam kako bi za jesenji deo, odnosno takmičenje u oktobru, 10. mjesec, bio topčina. Znači, ne sme da se sad ništa desi, a može da se desi ako sad kao nastavim sa prejakim treninzima, prejakim kardijom i naravno manje hidrata. Ono što je zanimljivo je da ja ne unosim malo hidrata. Za moje standarde ja unosim baš dosta hidrata. Vezano za glukozu i unos samih hidrata, ovo je definitivno visoko, ja bih rekao da je zaista visoko za nekoga ko je na režimu ishrane na kome sam ja, na procentu masti na kome sam ja, na nivou aktivnosti dnevne na kome sam ja. Ali došao sam na ideju da je ovo definitivno razlog tome što sam ja generalno dosta veliki tremaroš. S obzirom da je trema vas stavlja u to stresno stanje kako bi se izborili sa time što sledi, zbog čega zapravo imate tremu. Telo jednostavno vas priprema za taj posao, odnosno za to dešavanje zbog kojeg imate tremu, tako što lučenjem kortizola spusta još energiju u krv, odnosno glukoze koja će da se konvertuje u ATP molekule na konto koji će da funkcioniše sve što vam treba kako bi se izborili sa tom situacijom što je bolje moguće. Frka, trebaš da odeš, dovoljno mi je što ulazim i ne poznajem nikog tamo, meni je već malo bez veze. Znači, znam da imam neki zadatak koji ne rešavam rutinski, automatski malo neko cimanje je prisutno i automatski definitivno dolazi do povećavanja glukoze u krvi. Tako da ovo ne bi trebalo da bude nešto što je alarmantno. Ja bih voleo da ovdje piše 4,8, ali ne piše. Nebitno. Stigli smo do estradiola E2, odnosno estrogen, koji je meni povećan konstantno. I na prošlom vađenju krvi analiza estradiol je bio gore. PG kroz mililitr. Šta je PG uopšte? Pikogram. Valjda, pikogram po mililitru krvi.
Evo ga za muškarce, za muškarce kaže od 7.63 do 42.6, ja sam na 52. Znači to je iznad proseka, šta ćeš, jednostavno prirodno sam takav, to i nije toliko loše. Problem je što sam, zbog verovatno konstantno većeg estrogena kroz život formirao ginekomastiju na desnoj bradavici još kao tinejdžer, koja se ne raspada. I dosta sam podložan tim estrogenskim nuspojavama, konkretno ginekomastijom, nemam problema sa masnom kožom, aknama i tim nekim drugim stvarima, emotivan sam dosta prirodno, što je opet direktna korelacija sa estrogenom, isto super stvar. Tako da za mene je jako bitno da kada uđem u cycle moram da kontrolišem estrogen koji će eksplodirati verovatno čim budem krenuo, tako da jači inhibitori estrogena su nešto na što moram da se pozovem. LH također dosta nizak i bio je dosta nizak i na prošlom vađenju analiza, 1.07 li kaže ovo, da 1.07 od 1.7 do 8.6. Pamtim da je Sale Lazić imao dosta visok LH, to je bilo brutalno, tipa da li peše 6 nešto, 8 nešto, u odnosu na mene visok. Međutim, bez obzira, LH je inače hormon koji stimuliše, također ga luči hipotalamus, a služi da stimuliše rad testisa, koji proizvode testosteron, evo ga ispod. 14,5 to je testosteron u krvi, znači neka sredina, optimum, reklo bi se sve ok, imajući u vidu kroz šta sam prolazio kao takmičar, top. Slobodni testosteron, također sredina, odlično. Tako se i osjećam, znači što se tiče testosterona i njegovog delovanja na organizam i ono što može da se osjeti, sve je top. Taj osjećaj koji imam jednostavno je najbitnije, tu se jednostavno po tom osjećaju primećuje da li nešto ne valja ili je sve ok. Kod mene trenutno topčina, to sam već rekao u nekom od prethodnih videa. Evo, prošli smo nalaze, znači sve u svemu dobar sam. Nisam se unazadio, nisam omatorio, sve je na nekom baseline-u. Naravno da bi moglo sve ovo da bude mnogo bolje, ali ko može da se danas pohvali savršenom hormonskom slikom i biohemijskim analizama, takvi su retki. Tako da verujem da je ovo ok, da ovi podaci mogu da koriste ne samo meni, nego i još nekome. Tako da to je otprilike to. Znači ono na što moram da obratim pažnju je upravo taj nivo stresa kroz koji prolazim, kako bi malo doveo rad štitne u normalu, kako ne bi pregorela, kako je hipotalamus ne bi ugasio i onda bi bilo dosta nezgodno. Znači rebound u salu bi bio preogroman i nesposobnost da to salo dovedem u kontrolu, odnosno sagorim ga ponovo, bilo bi mnogo gore, mnogo teže. Tako da moram lagano da malo žrtvujem brutalnu definiciju koju imam trenutno. Verovatno ću malčice da izgubim na detaljima, pogotovo u predelu stomaka koji se meni prvi fejduje, ali bitno je da baš postavim teren za kasnije onako kako treba. Svakako neću da dignem ruke ni od kardija, ni od jakih treninga, to će da ostane, ali ću probati da malo korigujem to, da ipak nađem tu zlatnu sredinu, da i pojedem malo više, da bi osvežio organizam baš kako treba, trenirao dovoljno jako kako bi sve šljakalo kako treba i ovdje periferno, znači da mišić ostane takav kakav je. Morat ću da izađem iz tog režima gigantskih serija bar na nedelju dana, 2 nedelje, da vidim kako će to da se pokaže i na formu, na težinu i sve ostalo, pa ću znati šta da radim u budući. Svakako ću se vratiti na taj režim definitivno čim budem ušao u cycle i pripremu za osvajanje pro karte. Jedva čekam, aj ne baš. Lepo mi je ovako, interesantno mi je to što radim, postigao sam fantastičnu formu, ali ono za što ću se spremati kasnije traži ipak nešto više.
to je to ekipa od ovog videa, nadam se da vam se dopade, bio informativan, ako jeste, klikne like, želite vidjeti još, klikne subscribe, ideje i predloge za neke nove teme, klipove slobodno ostavite u komentaru dole, a svi vi koji su zainteresovani za pun pristupom znanju i iskustvu, informacije o online mentorstvu i Skype predavanjima su na kraju klipa i u deskripciji. Hvala vam puno na izvornom vremenu za ovaj video, ja vas sada pozdravljam, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!